والمكرمات هدانا الله وإياكم أجمعين إلى الخيرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. Tumulabiki masalam kay hadir kay maring kalima. Pangalatala na pagguruki. Pangalatala na paringarami ki. Aga na rampe makaday. Wa idha qadaytum manasikakum فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Narik kepada purani tapapole pakkasiyata. Jadi rumah kedana manasik nakanamanan ni sinin na pakkasiyan. Nakaya masyuroy na saba si sambumi bicara haji, jadi masyhur dilampi makna manasik haji. Betulnya pakasian haji, ibadah haji. Nikiro kata-kata makna manasik, tentu dipaham makna ayro riasmi jamak taksir. Jadi maka dari Allah Ta'ala menarik kepada puranim papuri pakasiwin haji ka, pakasiwin sempaja ka, puasa ka, sakit ka, atuga limanannya pakasiyan ni magila sa pangalatala kupulan ni pugaw pakasiyata jama-jamata usahata ang ulotari pangalatala fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum. Pada rampi-rampi ni pengalat Allah, pada mengerani pengalat Allah. Kadzikrikum aba'akum, pada toha arim ngeranganna, ritamatan, pikugi arim ngeranganna, ritamatan, biasa ngarikurin ngerani, biasa tati bay matay. Kada
Tamataku kasi masabari wang kamancaritaw melalui tamataku. Tamataku kasi pura piara-piara ka. Natampu ka. Tapajajak kunakunraye. Napasusu ka. Mancarumay ka. Salatin rona salan rina untulia. Bapakku kasi tamataku roniwi. Nasalos sunan na. Sapa atutun akatun. Nadina pada terminera wija-wijana. Jadi mega sanna indrakku. Mega sanna tanakku tamataku ya dua. Jadi maka dia pengalat Allah, kutulan nama kesian, ingeran pengalat Allah. Ayah naruh kutapura masam pajang, apa guru tu nabita, asikil kiyo, baca la ilaha illallah, at-tasabbiki, at-tahmidiki, at-takdirki, ayah sikan nama nami. Ada na pengalat Allah, boleh riayak na pengalat Allah. Jadi kupuran ni makasihyan, pura ki beribadah, pura ki pura becing, tengeran ni pengalat Allah. Dena tutu makoi benet dena pancaji ki pengalat Allah. Ditono tu makasihyan benetani apa tiron na pengalat Allah. Siapa gana tahu dia petiruan pengalat Allah dia kasih dia pigaga petiruan pengalat Allah dia pigaga petunjuk pengalat Allah dia pigaga pakai mesin pengalat Allah. Jadi kubur lagi makasihan teneralah pengalat Allah ada pengalat Allah. Fazkurullah kadzikrikum aba'akum. Rampi-rampi inrani. Tapi di cinta pengalat Allah nawiriki peringeran. Peringeran nawiriki ipaki meringeran lori alina. Boleh di pengalat Allah, lori pengalat Allah. Nasabari pemasina pengalat Allah, iratimu kira malam. Irati sira malam nawirimu pi cending nati papuri pakai siang. Pamasina pengalat Allah, nawiriki pinagding, nawiriki perasaan, nawiriki pabisinan, nawiriki kekuatan. Imu perubahan dari kumandriki. Binibini nawiriki perasaan kekuatan mana yang kecam di agak itu. Nadega kalau dikedo kerana securu pendapatan tu pengalat Allah. Napanimagi ng kayo pagbirin ng pengalat Allah kurigi. Degage rita ni kiyang rasakan. Ang katuma perinter realita. Degage talipun na, degage talikhran na. Agya ginasurong ito na pidulan waliwi. Makaday ikwa joka ko tapak joka. Degage kenop. Degage cetu tepat joka bawa. Maka dia andreko mandre. Maka dia inuko minum. Maka dia nana ko tepat manuna konta. Nikililan waleta turitundro kilinoi manjibari nato Srimundi. Kodemi menamadeci pangatatam mengulur Srimundi. Ketika Quran tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. As-Srimundi lilata manjibali limatta ajeta lalu waleta yaman mutte linai nasaniyatu jepuri agagan na tawet ajeta nasiyatu joka salangkata nasiyatu nisan lilata makada aliyatu nyanyoi jadi
Surimundi ia boleh tunduk mengkokoi perintah tanpa alat ia kira dini mencari balik matu di Surimundi ada pukul ia tuan melapor di sisi pengalatau ada laksanakan ia tuan mengelola di sisi pengalatau maka ini tahu matu Surimundi magi mutanraki lima syahidtum alaina magi musabbi mutanraki magi naik mabir keterangan tu nasidamuki qalu antaqna Allahu alladhi antaqa kulla shay mati mana maka ada pengalatala di pemetiki ia pemetiin isinya sewa-sewa jadi mati tunat Surimundi sini nalan waleta lilata matatta docilita katawata matinanan nasiya pugawi tatu sikoi jasikoi minnauka mapakuka antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay mapamatikina sa pengalatala ay mapakuro keterangan na pengalatala jadi narudende irambi makadaan ka alat nataru pengalatala kurini digay rita dini rita angka sibawa kenyataan tunggu si salam rale takulino kori ia makarun ridi aga makarun ridi atinga tahu atita yana tu raja di sisita ada di nasuran itu na punya yana tu nangka kori aga sana makada ramti Nabi sallallahu alaihi wasallam makada sebelah bawa sewa di pasawe ini ramaja-majaman ini masalah-masalahan ini cecok-cecekan atinga tahu makotoni rokilino ini pemerintah masalah-masalahan itu masalah ini maka samara itu tahu masalah tuli si salahnya puji pengalatala na perintah Allah inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kullu wa idza fasada al jasadu kullu pada misalnya kerana itu tubuh siddi sekke juku ini yang madece mana naya majama ala wa huwa al-qalb isan yanaritu ati yatona pasulena pengalatala ko manusia yana tu wakilena pengalatala yana tu nabiasa tengkelina tu pengalabita kumadawai bahasana Ustaz Badawi agana pau hamadoki pelestulawa kia tita nemitora tita wakilena pengalatala ko tahu yatona tu timbang masih lempu dini setengah beli itu hati ya petana makada melo ki nasihat melo ka nekati nama kertia ka timina mati nasa melo ka tobano mati nilana tobana ati nama kada depa melo mo pa season ya itu hati tomatongan itu tomatongan wakilina pengalatala timbangannya pengalatala nataruh kiatan kuyana cuma dia cuma ciman dengan roh dikit kuya tu salawanan jika salah aja mak kita salah mata naring-kering salah dok ciling jadi ini orang pada pengalatala pura ku makasian pura ku beribadah pura ku berbakti ngerang pengalatala pura mana mirip pengalatala ka sini nada cini Bagaimana mi? Pega kilo mala, kau na polir serjana pengalatala. Bateta meringeran nasalar pengalatala kazikri kum abaakum. Pada tu bateta meringeran di tamatatta. Ika ana papilicin na tamatatta kuridi. Awas ada zikra
menghadapi Allah Ta'ala maka yari kena lebih pak betul nasihat jangan lebih pi baca merengeran di Allah Ta'ala nasabah dari kemana miri alin maka dari Allah Ta'ala pamindan nasi mayapuri Rabbana atina di dunia akan engkau sesana tahu puri beribadah puri pegau becing tapi mengilau dari Allah Ta'ala neki agawan ilau di dunia reki decen rilino lino bandilau epa weringa dui epa weringa pangka epa weringa makunrai epa weringa kekuasaan epa weringa umur lino bawa ternilau wa ma lahu bil akhirati min khalaq mereka ada tawana ki akhirat mereka bagian ki akhirat ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يعني نتلا نبيتا أرنا فأدونمي من كثير سيسانة ويقنا آتنا في الدنيا حسنة ولكن ديتين رلينو وفي الآخرة حسنة نياري آخرة ديتين jadi فأديولو ركم الله تعالى رامبي لينو betul aja total lupa vizinota. Sebabnya kalau orang era pernah melalui ini, agar Fatimah berseka pergadui, agar Fatimah kasihan dari pergad kekuatan. Apa korelana? Asina di dunia hasana, pergi kimal kekuatan kudina politik pengalatan pelilino. Jadi mereka decin delino. Akhirat dicek decing wakina azaban nar lindungi alisutuiki jagaiki boleh dipacalan neraka ulai kalau nasibun mimma kasabu ayana rektor punnai bagian punnai tawa boleh dikarisona utanena sudah beruntung ini sudah syar jadi itu tu nama dia lupa lino tahu sahabat itu lino nafadulu ke pengalatana lino napa akhirah jina fi dunia hasanah fil akhirat hasanah wa qina adzaban nar ada niat ajalalu talupai dan yamani afiranaka adzaban nar walau bilino walau kemana seranaka awas seranaka susah asabana lalu susah Kalau itu nak sabari, nasalah napigay warangan na pengalatan, napigay na cecay pengalatan, itu lima maranakan, pengopilililo. Apalagi narikupulin ni Sulaiman di narikudamim gari sang natabakan, di gari sang adampan na pengalatan. Jadi ringan-ringan lauri pengalatan, lalu senai papasu-pasu na pengalatan, pura kina sempajang, pura kina puasa, pura kina segala sesuatunya boleh mengabdi hari ngeraki boleh kemana me pengelatan saya tahu teori pulau-pulau kami pulau-pulau nunggu pada lawan bulu kami mundur tu mariweren di pengelatan sedih pot dalima 10 dalima Yana rotorinanre, kupurinanre kwelei, baje pasikwele na pamalupu. Agaman na bidotawai akasriyan ba? Ang katawai Malawi, enay nukuro, ipupure. Nasagat na tawai makasriyan 500 taon. 500 taon na. Napamangilaw rin pangalatala ito, ilaw kasi kumiloki malay nyawaku. Naratan ya jalakku nari pematanganga suju pun. Kukayo nya pakasian ni tawa pun. Amatanganga suju yeduni nyawana mati ni. Naturita suruna pengalatala sallallahu alaihi wasallam keadaan ni yamatu Sulaiman ditahu. Itawan dari pengalatala wakada atakku
upahan madece pakasiyam 500 tahun na tama no suruga na sabari panmaseku matay magkadaupuan tama ka suruga na sabari pakasiyaku bukan mengetapu pa makasiyam 500 tahun na dina to cekta sesama kuasa ka dega gawita dosa dega kubawa ka pulo mundo makadai panmaseku mutama suruga nasa dupang amala ko kasi nasa baro tama suruga nasa siyaga dyan wala mo nasa 500 taon na po pedong mala landroale pedong mala peringerang pedong mala nyawa mutuo ito ka pancaji nyawamu ito pancaji landroale bulu-bulu mesti lampai ko ka pancaji na perimana itu Korea nawadaway na sagari, nawadaway wi. Awa kadani matamu na bawang. Pasitimbang ni matamu pagkasiyam mo 500 etang. Ipasitimbang ni inapay ronay wasitimbang pagkasiyam na 500 etang pagbirin pangalatala mata. Nasa pega ni Lachinin mo, pega ni Parengkaragan mo, pega ni Ujinan ito. Ay nasa malaika, alaman ni Mutiri, ranaka. Irinda nila, ranaka. Iswaday na anak, kamajaran. Digagawang puwan na hiro pagkasyon na 500 etang. Matan na bawang, na iwasimpo. Matanganin di palaranaka. Nasa ipuan. Coba na pulang, mengaku na sininna yaman ng teriya, pulaman ng miridi po. Amat ka na ni pangalatala pareho, ni pala alaw suruga. Sebab mengaku ni cepat masih kumana. Nah jadi, ada na po din rin pangalatala, makada ko puraki makasiyang, puraki beramal, puraki berbakti, iniralawi pangalatala. Ajalalo ka miti alina tuman na mumu. Ajalalo ka miti kekuatan realina, asugan realina, acer realina, kumana may pangalatala po. Tumalabit pun kay hadir, mengari na kibuna, yawa sa pangingaragatan na kipada salama, sa iyo pabili naman na pangalatala. Ama pinuro ang kay pangajat tayo nasuwapan masih na pangalatala, mudah-mudahan materima pangalatala sinya nalata, nadamping sinya dosata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.